Pemirsa Pesta Kesenian Bali PKB warsane mangkin ngunggahang petitis Jana Kerti para mengguna wikrama sampun memargi langkungan awuku. Uratian kramone ring sejeroning miarsa yang pentas seni budaya keturek sain ageng. Ini ke ucap nyih nayang acara seni budaya poli apresiasi tur sokongan saking kramo Bali. Wakil Ketua Harian Pelaksanaan PKB Kaping Petang Dasenem Warsane Mangkin IGD Arum Gunawan Mausang kasumekenan miwah uratian krama seni rau antuk miar sayang seni budaya ring Taman Budaya Art Center Denpasar sanet sampun memargi langkungan awuku katurek saen agang. Anuten data wilangan nyanyi kantos 6 dasa talian diri ring wuku ka pertama durung rumasuk para seniman. Manut Dani seniman sane akehan saking para yuanani inucap nyenayang yening pelestarian kesenian miwah budaya Bali sampun memargi becik. Punika talar pembinaan oleh para seniman miwah budayawan Bali sampun memargi anu tetujon. Asa punika talar pengrauh penonton nenten wantah saking krama lokal nanging talar wisatawan mancanegara Wisman. Kauningin langkungan satak diri Wisman sane rauh ke PKB Slami Awuku nincap sayang sareng PKB warsane lintang. Puniki nenten lempas saking dangan nyanyi Wisman molihang informasi indik jadwal PKB ring website. Selain saking bagas seni aromausang yening kualitas sesolahan karya seni ring PKB sampun nginayang penincapan kualitatif. Nanging sane patut kaurati talar inggih punika pakem-pakem sane kamurugin santukan PKB pinakauri pelestarian pelindungan tur panglimbakan seni tradisi klasik saha kerakyatan menjanten pakem tradisi patut kerak sebecik. Baik ketandane Mas Dikayang ring pemargin PKB warsane mangkin sida memargi antar ini ke inucap nenten lempas saking sokongan krama sani miar sayang PKB langsung ring Art Center nanging taler ngelintangin kanal YouTube Pemprov Bali miwah Disput Bali. Sesolan bala ganjur sane kasuguhang live streaming ring kanal YouTube akeh kapiar sayang saking dura negara. Bali Post nguningayang.